Bang Muhyiddin. Aturan PT5 matang edan matang idan lelungan mata matang idan lelungan aduh Allah lelungan engkak-engkakan mari lucu pisan baru dak kurang Ariung di buruan engkak-engkakan mari lucu pisan baru dak kurang Ariung di buruan torojok menaki kulon potongan
kodok kaliwon tata gendang kulit bagong dirarawat koe lorong. Ayo Asik mari pasang kumaha Kang Uji sarung bantal bercipul sep sapu tangan hiji ciri pas kunangsa abdi nangsa ngeping hujan tengah ini makan sorangan ngeping hujan tengah wangi di makan sorangan di makan sorangan nyanyi gir asa gigir Ari Nangkara nangkara asa luhur nyanyi gir asa gigir nangkara asa luhur aduh alah oke lanjut Uji lanjut iya Mbak Wiwi asa luhur aso aso lali wa o wa e aso aso lali wa o ayo Matur nuhun Mbak Wiwi iya mari pasang Aya. sarung bantal bercingkut sayap sapu tangan hiji ciri pas kunangsa abdi nangsa ngoping hujan tengah wangi di mahkang sorangan ngoping hujan tengah wangi di mahkang sorangan di mahkang sorangan Pak RT atus nyanyi asa gigir nangkara asa luhur nyanyi gir asa gigir nangkara asa luhur aduh alah asa luhur aso lali wa o wa e aso aso lali wa o wa e Junang tung asa lanjung gek tiup asa teguling